Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tabet muslima khuna ukhtunne Gazaga ade Palestinu gaves e aniyavere yahudin edani algunage lobeti muslima khuna ukhtun ihanet ko aniyavere ko tala maramo emihunge gedora bongala emihunge gedora sunnafati kuramo ade mi yahudin nakimi muslimunge e biman ara etan alwetiko etan hisarko gen tibi istimari mimihunge haqiqatki ko ba talgun denigerne beche mi masalaga fishumaki mi masalaga haqiqatki ko ba to algun denigerne beche ad hame yakki mi yahudinge haqiqatki isko ba to badale beche emihunge bona bununta emihuna haggo kan e bimetto Palestinuge bimaki ewe salgun denigerne jehe kamadi e biman ara miharo etan alwetikogen hisarokogen muslimun aniya ko la insani amalta hingamun eda yahudinaki kontanaka nisbeba baito sargun men denegane beje ade mire miuna forumaki elmerge kunuma denu bes ehen jamiyata guligen adi urban ko ya ekiga intizam kuregen kuremigen deve mi forumaki ei mi mawlumatta algun men for ko dinu mattaka genesteve e forum enkamun mi forum ka vihaves gina befulum baver wadagen Palestinu ke masala kalguna mi kuramunda masekke huttanula e joshuka kuriye gendiu mattaka mi kankan ungani daskure beje mi tarikha mi haqiqatan ngeni daskure beje enkamun vihaves gina befulum ade mire hulumade ge devana fiyavehi ka face 2 ka mi onna mi forum ga baari wadagatuma algondo iltimas ko nasahetterima